gagayam, kumusta? Baro may na napakasaritaan wano kapadasan ti mga ganyo ita dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud ka ni Kabsat Greta sa napud no nagan, tintay patangatangay drama ita, ngam sakbay na makablaawa mampay, Leonida Bagala, Atlantic Ocean, Jonna Marie dita San Nicolas, Ilocos Norte, kani Leon Lopez. Kastimanti ko na ni Kabsat Greta, Dear Manang Bianang, madanagan ti inak ta bumaketak kanon abalasang, iso apilitan nak amakyasawa. Ngam kasano nga rod amakaasawa ak nuawan met nobyo. Kat gaputawan nagaraaram kanyak, nabaybay ak ti bagik, kat naglusyangak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo anak ko. Ay, ala. Apa yan? Anyat napasama kan kwa na. Katno ka anula ang anak kitak ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan natay. Nalamiis kan unti bagi ina. Atapon damot na atake. Isumit lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi ang nagsarita kami. Ay, piman met ni Manong Ede. No adda siguro kadkadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam, una yan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat met gayam tagmay-may saan niya, nanang. Iso asika anak ko, agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanya uncle mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa'y lang arog ti kukuam ngay. Makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y met boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Akagpaaram ka. Wano saan, no makitam laki diyan nasingpat, kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan nyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Nay, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga maladawak nga agaway. Uwan, tatang. Makipaglading ita, Cloida. Nalakayan mergayam abaro ni pari Ede. Kunak no inasawa na tayo paraluto iti kanan mi iji construction ang nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama ngamin ide? Piman met nga rod ni pari Ede Namukla ang naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na ide. Angam, nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manin amakitak. Angam na, anyan ta, may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din na ito'y tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya, kat nagpadaan dan ijay anak kaw ani ti Borsyaw. Takrot sa nga agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti amu na anubya na kanyak. Madanagan ak nga raw. Tanay, lumakay mo tin ambaraw. Day tama nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngam awam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot day balaw. Ang bayam, taikuyog kung tunumaminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kin ni Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwa na. Kan apeng iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakikita.
Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Yak kayat day tangar aramiden yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si ka Greta. No di ta aramidan ti kastoy may tulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga itikad kadwam taw. Jak mo kayat angag may saka. Nanang, Ala, agsaga nakakidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta nga itsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga mina. Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. nakasagana akon nga agbakbak tabalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta naing pisakiday mo, ugodam mo basit Tapno pumuskul mo. Tilamadmadlaw yun, nanang. Kan naglipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak ka. Agrobot ka ta mapanta. Man datang. Kaya't kumot makita ni Tata Ede iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin iti na udi anak itak. Alang araw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak ka. Kentap no masapa tayo makasangput ijay. Tatang. Naitabunan ni Tata Ede. Di tayo kadipay agawin. Madamdama, tadapay kayat ka, ayam amukin ka, tibursyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at tadi kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Way, Loida, maawatan may. Di ka matanagan. Ay, way, isaw ti ibagbagakin ka nga anak ka, ni tibursyaw. Aya! Ay na, nagwapo adim makil to'y putot mo Ay, kasmut la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, uwaw, mat Mang Tunyeng. Ay, sigurado magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dya anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama, Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, tatang. Mapan tayo, ijay balay dananam aloida. Panyat kuon tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kaw. Isaw, natibursyaw. Kat isumat anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayo niti kabiitan na panaway. Ha? Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Ang damot nuwang ta anak kaw. Ada pa'y baka kintalo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kaya't ko launay mo't ni Greta. Para iti anak kaw abalayan. Oray siyak mata abalayan. Agbagbagay nga rodag iti dua. Kahit kasanaw. Anyat makunam Tiburcio. Da kayo man, no siyak, wanlatan Si Kangay mo, Greta, anyat makunam. Kat, no anyat pangadang yung sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, da kayo ti masurot. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbyag ka pa itinapaot na balayan.
Urayin pa'y magtagbalin nga apukot ha. Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Wan nga ron mabalinda mo tiyag naed ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pag naedan mi Yawin ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kada kayo dayta baraw. Dakkel met gayam to'y balayo, ti Borsyo. Wan, ngam kadaanan na nabalay da ito Tatawid pa ni tatang da ito kadagiti dadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito, ti Borsyo. Di tama na Di ta banda ti kanni kita silid. Kasladyak pa'y la na irwam. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika no agminmin no lengleng talat tangarudan, Greta. Alang arod. Aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak. Kasla kurang pa'y titurog ko. Ala, aginanakan ta siya akong timang yurnos kadagiti gargarit mo. Thank you, Tiborsyo. Tiborsyo, anyamot kan tinamayam anang luto dito ginatang ko akarne. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't kan. Jak ngarod kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw. Sanak anak sem ti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan Anya kamuteng. Sapay jak kayat ti awan digo na amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mag. Kunak ano binantayam itay tadda kalaang mat dita kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit dita kaaruba. Katinuray mo kumapay analuto saka imalati ni dita karuba. Si kanaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka Basta siya mga anak na mabisinak. Apa yun? Nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras. Nakaturog nga tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka kadain. Dita karwar amaturog. Tagita kayat akabay. Inruar kon dagiti ulas kan pungan mo. Ang dapat ngagpayson di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga asyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan tanaudi ka man. Iso adita kan ruar amaturog. Sa apay nagado ti lamok di taw. Kat agmuskitero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda putot nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y mula nagdan na, Uncle. Naladaw la siguro. San mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limasinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiborsyo di balayaw. Wain, tapno na wayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay DJ kalapaw yung talon nyo, anya, Uncle? Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturog. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pwestuna. Ken ore ti cabinet, apeng nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken dayta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katami ti violet. Nalabaan nga road. Nagando a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga road mat ti violet. Jak nga rod kayat. Jay yellow ti up mo. Ijayak nga roden bangir asilid. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot di may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom Greta. Kat agluto kamot ay iti kanam. Unay kamutan. Di naklain lakaman. Ay sa anak ababa unan. Adamat imam. Di agluto kamot iti kanam.
Siyaklat ta akanayo nan. Anya, lukas ta. Sige, agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam dinak pa'y inayaban mo't. Kat amumot nga aglablaba ak ijay likod. Di ka mat karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay, sapay mabisina kon. Unay kamutan, amum nga aglablaba ak. Nabambanugak. Agluto ka mat lataan no kayat mo. Di mat nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko akawas mo. Ha? Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilabang arod matan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, tibor siyaw. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita. Saan kaming agkatunusan tatang. Lapit kayo pa yan agdan na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pa laang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat yung mabalin nyo matagkad ka no talaga adiyo kayat ti tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Ay, adda alo makayak no adda kadundunak akalaban. Anya akalaban na sasawam at ti Borsyaw. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kaya ti agsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal may sana nang di kam agkatunusan. Nagkaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad jas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos nanang. Makita yo ti bunga ti kinadarasudos yo. Da kayon tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damong, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tamang anururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kumankat dagiti gargarat mo iti balayaw. Aha, kayat mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y lainchat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito. Ala, umunag ka. Saanan, urnusak langan dagiti gargarat ko. Tagawid akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti Borsyo. Amangan na niya ti kunaan ni nanang mau. Nakababain mo't Nukas na, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw ni Greta anak kaw. Awanan tatang. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Katisumat ti kayat na. Mayat ket di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti Borsyaw. At nangaruditan, pinalus po sampay laang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka Jak nga ron amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugkan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni Tibursiaw. Nanang. Nala, urnusam tilangam. Tamapantag pa check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mat ti awan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay nga, no kaano apimanaw?
Kastoy mo ti marikriknak. Kasla kailiw kumutang. Anyat pampanunutay manakaw. Apaya kasla naliday ka. Awan tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak met ngamin kada kayo Sina adagos met ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes pagsaritaan nyo anaimbag ti saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro tatang. Lo ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo ken kuana. Urnosan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo metan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Addan na kemyaw nga agpadpada. Nanang, sublatan dakman met amang isala kini baby. Nabanuga kong. Kayat na ti maisala. Ay masadutak! Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam mo laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga awiriti anak mo. Ape ngay akasta kayo. Didak kayat atulungan. Ibagam di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman met amang awir iti anak ta ti Bursyo. Ketuna. Urayag ti panagsublim ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapan balay nyo. Tamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau anak subli inji balay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga yung gagarak, ti sana amang tulong kang kwa na mga wawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni Tibursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaang. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan na ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod adamo na kamdan, amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak kuman kayat nga agapat na ti Bursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray mat sika. Kahit anya nga ron taramidin ta. Kat panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaetan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa, kasday. Saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam inton sumarunaw, no anya mat ti kayat kaw, siyak mat ti masurot. Wen kasta ko maakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Wen nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagatak pa'y, para kada kayaw iti anak ta. Agyaman nak ti Bursyo. I love you. I love you too, Greta. Naurnos mi nga rod ti bagbagi mi iti asawa kat manipod idin saan kami unayan ang nagapapa. No agapa kami man, maurnos mi matladagos ti saan mi apag kinaawatan. Nanayunan nga rod ti anak mi, aging ka nagbalin alima. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo, Greta. Alagagayam ditan tinagpatinggan, dayta kapadasan wano pakasaritaan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode, ti may sagot ita kada kayo ngam.
Sakbay na, adda dagitay tattaw ngagtaktakaw iti videos tayo sa danto upload kadagiti channel da. Madamamat kit din ti proseso ngam dawatak latta ti tulong yo amang i-report kadagita no bilang makita yo gagayam. Tay kunada nga rodan awan madi nga aramid a pumaot wenno agbayag. Addan tulat ta pagpatinggan dayta. Iso asika ngagtaktakaw iti video sardangamon dayta nga aramid. Manipod kinikabsat bagbag san na pudno nagan tintay drama ita. Kastoy manti ko na ni kabsat bagbag. Dirman ang biyanang, adaman mo't kapadasa kakayat ko pa'y drama ken ka. Kapadasan amang tadlinglingay, ken mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog ken naumak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta, ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Bagbaglakay, nakitam tay kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adda ya. Kaano ang gimatang? E di kalman. Impartyan na kanong rod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tay naganan siya na kanaw iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho ken agmikani ko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Jak to mo. Ultimo agmotor, jak ammo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ha. Kit ka sana makasuro ah. Gawa mo motor wano bisikleta la ko ma. Wano agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladak nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti ti lugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakan ko na day ta trabaho. Talinya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho ken nalaing butlaeng a mekaniko. Iso kasta ti bagay na a negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti ti lugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay wala abagbag. Ngam depende iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis iti lugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kandab dumabay. Ha? Ayaw na niya. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasam kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya? Apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalong. Anya? Aggraduar akong nagtalong. Paggraduar akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmatun ah. Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan kanila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ko kontinuang ko bakit. Tapag puo na kidding ag-ahinte. Lalako kontinuang ko bakit. Iso nga inakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala.
Lalaing nga ti agahin ti tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Alang nga rod, ingkan, tapno makaawid kamot laeng nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, ang daya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Tapadasik man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang mga roden ti ila ko akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi dya. Anya? Kahit, si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga no utaangen da. Awanen ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako kong dagiti Kalding ko. Ha? Ay kat, ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangem ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, tarak na. Adda mo yung alakaw. mawamit mo. Padasim man timapan ija bagatan. Taamangan no dala ko da ijay. Sapay na banuga ko na magmag na. Kuna ko na dapay latay bakayo, nana. Talun sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasim man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may ti day di asawa. Anyan, nagsosyal mo tag. Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamot. Iso pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam ti tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan saba ti pakpakang kaw. Mala, gatangit nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Oo, nangihinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray nakutong day ta saan atakong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong. Kuwan atan ako, Sem. Agday-diet siguro, Ala, gata nga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5,000 na nga rudan. Awan, saan akaya, nana?
Nakutong na ita. Kan basay. Sige. Uroy 3 mil. Last price. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo Diyak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bakay. Naghatang ko iti nalakad ita. Naalak la iti 3 mil. Mabalin ko nga ila ko iti 7 mil dayta. Di, ore, 8 mil. Mabaling. Ay, apagiso. Agpakasar, di kumpare, minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no, awan pa'y naghatang da, partsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tayo nagatang ko bakit? O niya. Magustumat lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga day to'y? Automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kan tulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo, tidanong tayo. Oy na, nagmayaton ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka itikas to, ilakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, ting gatang mo dito, Wan bakit? Ada man ang gatangag anwang, duha anwang. Ilakok tumanan itinangin ngina. At danto man maganan siya kaon. Anya ti kahit magatangan tanong sumaruno. Ay, nalakay, uray di ka pa'y lagumat gatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makamong, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y ngay ka nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi iti kita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. Adda mo ta. May mayati kas to trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awalin na. Nataydan. Nagpudo magamin tagtrabaho di talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya. Ay, boy. Manute urnong tan. Umdas nga tanga igatang tayo ti tricycle. Ne, kunak man no urnungan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo service tan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mo karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti service. Kabailak matanggal. Ure ahinti akla itinwang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka adi mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak hindi tadan service yaw. Apay. Amom ayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro Nalakan sa laang mit amasuro. Awan! Nalaka! Basta lagi din interesado ka. Nalaka laang! Kanakan! Bakit ilakok ti tricycle ta? Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo aya? Nangina mo ti purwens. Magurnungak Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak agbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan itilugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka.
Napipiyakan ni uncle mo tasigo dun nga adu ti kwarta na. Ta nabayagan nga ahente ti lugan day jay. Inut tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay-ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan mapan. Arak tumo lang ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapangko kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding mait kan nuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang kintalo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na, di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to no bigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko no bigat. Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu Rona? Kaano ang ginatang yu daytoy? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag daytoy. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusultin sa tikan na kakiti panag-ahinti na Ayan na ngay. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw nga ahinte di asawang balasang ko. Maya magindi una inyo ko maapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak ken ni bagbag uncle ngam di na mo't kayat. Maudin to ka no. Itulin mo dito kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakom lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko iti bayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket bus mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapul iti mailako alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan ba na? Napnaga kitos to. Nang bibit gayam abumak nang nukarnap ti ilako. Wala, tasaan na masapol ti poonan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, no rabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mapukpukaw anuang kan kaldeng iti amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan talwa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay!
Nagkarnap kami tilugan. Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka makaruar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapangka iti dadya ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakal mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Uro na bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Nagita ka ti pampanunuto mon? Ti panunutam. Nukasano ang makaruwar ka? Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di ngay naramid ko. Isadya kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo nugayem mo, bagbag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga orasyo amin. Makablaawan titunggal maysa, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay na, kayat kumanan tagyaman, gapoy tikad dayo amang tartarabay, kan mangpadpadaan kadagiti drama tayo. Salamat kada kayo amin. Ti surat ngayon tayo basa ita, kat manipod kanipagayam tayo atanya, sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, adadwa abaak nga ikit ko, kat itibalay mekan nilakay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma, adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng, kat iso ti mang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sika kidi at pautang, tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan nagastos ko. Manumula dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, ka inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pagananok ngay mga ilako di pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kay nangusaramanan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Buwan garod Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo nga trabaho. Bakitan tayo kano nga binan. Tiyan mo na, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga ron Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pabasulan nak nga ron na naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo iladwa patok ti inlakaw. Anya, kahit pa panang marudin ngay. Makipagnaedak met ka na kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya.
Kanakak manitan niya. Isuaram ba nga tulungan nakmata? Ay ket ipakadam king kuana Saan asyak ti pangipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanauda? Ay na, uray siya kay pakadaan. Kanakakmat. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimitan niya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay, ante? Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaudak matan dito'y balayaw. Day, ikit nakmatan niya Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Iso nga agnauda kundi tao'y. Uray agkakwarto kamen kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa yung ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga minan di balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naidan bigat. Baybayaan nyo nga ron, tenton umawag na ang kalastor. Ibagak to ti maipapan iti data, ante. Naimbag ano sa andaman nga agapa? Kanayon damot nga agapa ide. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi a panagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga ron sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada duma nga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Uy nga ron. Nagpataan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak ija abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa ta pinikot kano day dinanang ko. Imbag kay di ata pinikot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamit taulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita. Kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita. Naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa wunti kasta. Sika ati imot. Auntie Elsa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Wanta niya! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dato ti cellphone. Ag-video call kayo. Nan, kita akman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay, nasaya at latama ta kabagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay nakasti ka ba, guys? Agrigrigat lata. Agipawit ka man iti kwartak ka ba, guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta ada gusto ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, agpawitat to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Katpada da kamot abaak. Ay na, ado mo ilata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunod ko dita sa asawa dita. Aywan, iso nga imawag tadamag ko nga awang kanu trabaho yung dita Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kada iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wag? No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mau ka ba, guys? Wag! Basta dalusan nyo aring baga. Masyana mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga wal asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kami ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko
Wan kabagis! Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo Tung palang nyo amin ngayon bilin na Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, kasi ka ito'y unag, insya. Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan mo't paraangan to'y balay da. Kalsada mo, di ta sango balay. Kaya di ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay, di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y lang aldaw ito'y nga maaga pa kayo manan. Saan ka di nga kasta, ante? Agtinunos kayo ka di. Agtinulong kayo, tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wan, Sige, isin pa yung arudan dagijay kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaamu kayo ito yan, Wan kanakan. Kumusta nga tanda Auntie Insa? Ken Auntie Maria ijaili ba kay? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap-apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa da. Makamuda matan, bakbakatandan, ngam di dapay laang nga agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay, ento na ornosan dagijay saksakada. Iso nga makaamuda, nagngisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya kumamot ti pakay na igan da iti saritahan ngay. Huston samot di imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan iti kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang daw pa kastaitan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka ditan tayong kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maululaw nga raw, iso nga agid idaak. Idi kalman na sakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Siyaklatan ti agdaldalos dito'y balay. Awan pa'y may tultulong mon. Nasakit nga rod matibagpagay. Anyat mabalin ko ngay. Awagam mangki di kabagis ta iji abroad. Apay, anyat ibagam ken kuana. Agbali ta Anya? Bali kala abali, di kala agbaen. Kasapulan ta nga raw. Alan awagam mo di kabagis ta. Sige. Mabit lang nga ro talaag ti cellphone. Hello, kabagis. Agswildo kami man. Tanay, agsakit mo ni Insa. Awan pagpa-check up na kabagis. Nagsweldo kayo man, itinapan alawas ang kabagay. Dinuminggo man tayo nagsweldo kayo. Agsakit mo nga rod ni Insa kabagis. Maululaw. Ay, ibagam anakapsot ti matak, agpaiglasak kunam. Kan awanan. Saanan ang makakita ni Insa? Bulsakan. Ay, anya! Anya bulsak mga ipagbagam. Nakapsot ti mata na kunam Ay na, baybay anak kadilaan. Dakdakkel ti itid na akwarta. No ibagak abulsakan. Ay, un gaya man niya. Ingkan to nga rin ipa-check up ti kapsat ta, Maria. Kuyugam taon, ta agi pa itag-itik kwartang aramatin niyo. Ay, wan ka ba, guys? Agyaman ak. Ibagam anayunan na ti ipawit na, tanasakit ti sakak kunam. Ibagam magpilpilayak. Ay, wan gayam ka ba, guys? Nayunam to ti ipawit mo, Tanay, natukol ti may sa asaka ni Insya. Anya! Aba na to, Col? Jak mo, Sumanursurto mo itabakbakitan. Sobra mat ibagbagam mat Maria. Agdal na kalakadi. Tapno nayunan na ti ipawit na. Ay, ibagam pa'y anasakit ti tiyan ko. Ibagam makalawas na nakastoy ti marikriknak. Ay, kan, wan gayam ka ba, guys? Limtag ti libur ni kabagis Insa. Anya! Agkakanamatan di sakit na? Wan ngarod ka ba, guys? Matay samutan iti babiik. Anya! Di mo masubsobran ti pagbagam mat Maria. Nan, siyak man ti makisarita iti kabsat ta.
Anya man tikit kita am dita kalendaryo ninsa. Domingo manin no bigat Maria. Awagan tanto manin di kabagis tayo di abroadan tag swildo tamanain. Saan nga ta makadlaw dayjay? Dinuminggo ta mo agsildaw. Saan? Imbagam mo ta masakitak. Inton sumarunaw, siyak to ti makisarita ken kuana, tasi kamot ti bagak masakit. Anya, mabalin latamit ah. Ibagak tumat nga inutil ka. Ibagak ana stroke ka. Nukas tat ibagam di saan na kun ang makasarita. Kitsan na balin, adak mo ta makisarita ken kuana kabagis. Sige makamu ka. Ngamnay, aldawan, ing agluton ah. Batang mo ti agluto ita. Masadutak. Nasakit ti sakak. Sikan na. Madyak mo ta? No di mo kaya, di saan magkanya. Apay, saan ka mabisen? Mabisinak ah. Ngam kanaklaan ti ilutaw. Agluto ka mati kanam no kaya mau. Anya? Ante Insa! Ante Maria! Ayan nyo! Ni, apay, napanandangatan. Napnapanan nyo, ante! Mapanakman lang ni Jessie Leda. Ala! Nakaturog kayo, matante! Hoy! Agriyan kayo, aldawan! Ay na, aldawan ngam nakaturog kayo pa lang. Ay, medyo nabayag kayon ditoy, ngam awampay mat lang tinagap-gapwanan nyo itoy. Hangkay samat nga agdaldalusan. Ay nasakit ti sikat ko kaanakan. Ay, maulawak mo kaanakan. Ay, nagadumot din na marikrik-nak iti bagik. Jak unay makapagna. Jak pa'y unay makakita. Nakudrap ti matak. Uray siya nga raon. Ay, nasakit ti sikat ko. Nasakit pa'y ti pusong ko no misbuak. Nasakit ti barukong ko no agaangasak. Ay nasakit ti dilak no agsauak. Ay, nagsakit ti bagbagik no agarawak. Ni, anya ngayon dagita nga marikrik na yo, ante? Bakit kami matngaminan kaanakan? Wan, kaya't siguro ti bagimi ti aginana. Sige nga ro, tayo bagakto ka ni Uncle. Anyat ibagam nga ay. Ay, ibagam nga agsaksakit kami anya. Ibagam nga agkakapsot kamain. Ha? Ay, sige nga Rod. Agrubat kayo, tayo agpa-check up, ante. Diyanan, inanala siguro ti kurang kanyak. Ay, uwanta niya. Iyan na namin laang daytoy. Agimbag kami matlaang. Basta awan mang manmandar kada kami. Oy, Maria. Nagikamtay kwarta nga impaw it ni kabagis ta. Ada ije bagkaw ije silid, apay aya. Piesta ka no inton bigat ije kabangibang nga ilay. Mapanta pa adwan ti kwarta ta. Ha, kasya aya. Sige. Italaang man nga da piyesta ah. Wan, tapa nagpipiesta man ni tabulan, Maria. Inta ba mag-relax ka bagay? Wala ka bagay. No maabak ta, ayos laan. Tagsuldo ta man no Domingaw. Ay natan niya. Kagap-gapok ije pistahan ije kabangibang nga ili. Nakitak da anti Maria kan anti Insa ijay. Ni, anya tararamidan da ijay. Kanya pa ngay. Makipirpiryada ah. Anya, kunak manuag sakit da. Aho! Anya ang masakit. Nakasarasarantada. Sumarampiting da pa ijay. Kaslasaan da babakay. Agpapansin da kalagi tilalakay nga ag-inumi ijay. Nagpipigsa ti katawa da. Kung nagkikiting da ijay paldada. Mabit lang, tayo pakitak ti video da. Binidjuk idang amin itilimid ka. Diyak nagpakpakita ka dakwada. Tetoy, kitam. Ay, uray na ka. Basadot kwarta na ka bagay. Tutupak, ha? Ay, uray siya ka. Ngam no adag gusto nga ubeng. Ayos lang ta ka bagay. Kitam. Naa. Ay, anya nga dato yung araramidan da.
Naglukumot na gito yung kabagisan. Masakit da ko na da ngam sumarampit yung damat gayami dya piyestaan. Nagbangsit matan ito yung nagtibalay ni Uncle. Kasla na banglas nga arak. Ha? Ni, dito yung matsalas din nagidaan-daan te. Auntie Maria! Apa nga ito kayo nga nagida? Asino data ka ida yung alakay? Ay na. Ha! Nay! Ada ka magayam tanya. Nalipatan mi gayam nga inlaktiri daw. Ay, naginom kami ngamin idirabi eh. Ngambasit laang tanya. Asino data kadwa yung alakay, kunak? Ay, kuha. Boyfriend ko o kaanakan. Anya? Ay, ala kayo. Nagisangpat kayo itilakay itibalay ni Uncle. Saan matla siya? Patiniin siya. Adamo lakay dana ijay silid. Alakay. Anya? Ay, hello kabaguys. Ay, Domingo ita. Mabalintiag sweldo. Wan ka ba guys? Awan ngamin paggatang mi iti agas may ka ba guys? Ala, ako kusin nyo amin na nakawisyaw. Da kayo adwa. Hindi, apay nga kukusin may kabaguys. Sukatan men? Ay, agpawit kaya iti package. Saan? Ah. Basta ako kusin yon, tapumanaw kayon di tabalay ko. Anya? Ikan kayo ti 2 oras apawaywayaw. Amang yimpake kadagiti kagawaan nyo. Tapumanaw kayon di tabalay ko. Paingay ka ba guys? Di ka kadimasyan kadagame akabagis mo. Aglablabas kayon. Mananggundaway kayo akakabsat. Di kayo lamasyang kanyak dito abroad. Pagregregatak ti kwarta di taon. Lakaya kaon. Ngam inal daw pa'y lang agtratrabaho at dito Amerika tapno at dala kwartak. Narigat ti trabaho dito tapno amuyaw. Agbagbagkatak itinatadagsin dito. Anusak tapno at damay pauit ko katagayaw. Ngam kastadar aramin ninyo. Las-las to gandak. Ipagbagayaw masakit kayaw. Ngam saan magayam. Isugal nyo ti kwarta may pauit ko. Kalpasan na, nakarugrugit tabalay ko. Ken agisang put kayo pa iti lalakay dita. Agiinom kayo di tabalay ko. Isa pumano kayo. Bye! Hinidipnan ka ba, guys? Impulong na talaki din ni Tanya. Ay, sigurado Isumot lati mabalin nga gipulong ka. Awanan sa bali pa'y ka ba, guys? Ala. Tangay awan mo't sa bali nga papanan yun. Ito manan balay ati pag nadan nyo, ante. Wan akanakan. Kay pasensyakan Ay, ano sanda kami, kaanakan? Wan. Wen, basta agsingsingpat kayo. Tano mapuutak nga aga pa kayo. Kano aginom kayo itay arak. Kan agsugal kayo. Sure, ngam papanawon kayo matan mga ante. Ay, saanon kaanakan? Agsingsing putakon. Uray siya kaanakan. Kat ikarek nga makitinulong iti trabaho dito balayaw. Ay, uray siya, Tanya. Very good nga rod no kasta mga ante. Pinagnaed mi nga rod manan da anti iti balay mi kanila kay ko manang biyanang. Kat kaasi na di dametan inulit ti naramid da. Saan da pa yan na nagapaapa tanalabit, mabain wan no mabutang da mapapanaw. Takasta nga minti imbagak kadakwada. Ngamkit di, pamutbutang ko laang dayjay. Tadyak mat ida kabailan na papanawon latan, tama siya nakadakwada tawan sa bali apapanhanda. Alakastan, tuy pagayam mo, Tanya. Ay kat, nasaya at ata nagbalbaliw dan, dagita nga ikit mo. Unay lakit dagita nga ikit mo aya, imbes nga agtinuda, tababakit dalaka nga rudan, sa amag tabaliktad mag. Tay kunada iti Tagalog, tumatandang paurong.
Uray ko man no pasit ti panagkabaw dan ta maawatan dayta ngem saan may takasagsagpat dalaeng iti kina senior citizen. Agam ala tinapatag nagbalbaliw dan adwa. Pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tanya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin. Siyak manan ti pagayam yo ni Manang yo Abianang. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ariko. Sana pudpunno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Bianang, kadaanan nga istorya to ipadramak kan ka. Dangamen, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate wano chatmate ti awag kadang itagin inaram iti cellphone. Sa balimot kada kami ide, tapenpal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya akken ka. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot ka ngaglakaw, awan gumatang, tata. Anyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabitlaang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timutibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. Adamot natang karnay kan ikan dito isangot ti isturmaon. Wen, tata. Ado mo ngamin dagsapsapul iti masidan mo ko. Ay, naggagat ka lakit na balasang ngayon. Ay, naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ay, ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay nga. Ay, nagkapoy ka nagita ababaraon. Ang amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata. Tila damdamagon na. Kaya awang kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam na madyanak kaw no agdaton kang ka. Ala? Di uray ibagak awan no di na mo kayat awan serbina Kaya't nakadayjay. Mabayin lang nga agaram. Sige. Tadurugak man dyan akaw. Urayim wine. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Rikaw. Tila'y bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, naggagait. Makatulong iti trabaho dayjay. Awan ri, nagkangkwa na, tatang. Pili-pili ka pa'y lang, lumakay ka na baraw. 40 maun. Magasawa kan, tapno di ka maitulad ka dagiti talo akakabsat ko abaak. Di na mula kaya ni Sinday? Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adakkel tinamnamam anak kaw. Armamla iti maminsan dayjay aklunan na kan. Ay na, akano dan nubiyak, tatang? Ha? Aya? Daya? Sino ngay? Ni Jana? Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted dayjay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wala ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga.
Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil di pinpal na. Katagkita danto Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo ka roba na. Ay katbay no isong arod ti kayat na lakay. Anyang arod ngay. Nakita na mutin ti ladawan day di ababay. Ay, saan nga umdas day talada-ladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surom nga arod ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. Ay na, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa na. Smile before you open. Unahanan niyo. Ay, lukat account. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay kumata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay kumata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko. No agkita ta. Agkasarta adagosan. Ay na. Makaparagsa mo dagitungin surat ni Jan Anubiak. Ay, ituloy ko basahin. Ngam no kayat mo. Sikan amis mo ti umay diti lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo. Tadumanon kayo. Nagmaya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat naminan tanagin na dayo tari ko mahal. Ngam sana balay. Tano ag-asawa tanton. Kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. Umay na kanto kano arman dyan nakaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo, tata. Saman! Kaya't nakadyan nakaw. Mabain lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon samul at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain ngamin ni Rico. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanyak, tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano anda agaram ken ka. Di mo aklunin awan. Urayam dyan nakaw. Tada kayo ti agbagay. Balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ko nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana mapantay ka na ijilaon yan. Natulag ko, ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tap na dapagluganan tayo adumanaw. Ay kalukwan day ta. Di mo pa nakit-kita iti personal danuon na maun. Inayat ko tinubiyak tata. Nauray surat lang, tinagamam mamay. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Anda di tani Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Jana ti kasar ka. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa yung bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos lati plitay. Kan makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa yung agbiyahe iti adayaw. Hindi kayo makaumay, kaya siya lata mapanayin. Anya? Basta ni Jana, ti ay tagtatang. Kinadasarita amay. Iso nga danunan tayo nga ruday. Sigay, sumurot kami kinitatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya? Ay na, pakay dayawak ti makaamam mo kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay na, nabanog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo paita, umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Ganmangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam.
Kabaalampay ay ti umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama kon kabsat. Imbakbakit ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayamay. Nana, anyang oras sumangpo ni Jana ngay? Ay paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adante anak ko, isuntidim sa hagi ti tricycle. Rikaw, masikog mo tidim saag. Masikog ti danunin tayaw. Diyan ka mo, tatang. Lukmag na siguro, Ang mga nobil-bil, Nukusta, masikog ka dyan, Uwan, Rico. Pakawanin na ko, ma. No, jak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka, maupay kan kanya, Rico. No, di na kun kayat. Awan maaramida. Nasakit man. Masapol nga wata. No, pagtalikodan na ka. Sino ti amati sikog, Mau? Bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no italaang ngayon pudnok ti amin. Napanunod ko nga men, nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Diyan. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko nambit. Adi mo nagayatan ti panagsikog mo. Sige, Mawata day ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalagtaan. Ang ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adyana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga roti ay ayata. May. Nga ori masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidam. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na kay. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo ti nangibaga kanyak. Intarayan ka na ti nubyo na. Ay sinaamon. Ano pa iti nasaysaya at babae di ta nga misaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayatulat na tatang. Anya. Ay, hanyat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ayat nga raw. Yawi kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamuka. Basta wanti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang. Oray saan tapay nga kasar, Rico. Basta din natan. Sigurado ka. Jana. Wan, makaawat akmat kat. Pasensya ka na. Patyak, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya, Mau. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Awan problema iti dayta. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabit ka lang nanang. Rabiin, nga mamampay la di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na. Sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang Janak Mau, bakay. Napan naman ang sinapul di asawa na Inaldawlatan na kastater aramidin na. Di na palabaybay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasamak kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya
Ibagaman, tadi na sapsapulan. Di na paila kasinaan. Kay kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na ah. Ay so, saan mo ta nagawawid dito ita anak ko, Barok? Apahay na pananaya. Diyan mo amo na lang. Kung na mapang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsublay. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At ka di mo yung asabali, apapanan na ha. Ay nadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatana ka anakan, marmara po ka manan. Ha? Oh, adto yan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot ti store kaw. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo no sa di na pang sapulak ng kuwanan. Madanagan at tadya mo makontak ti silpon na. Ay, ang mga nodadaka sa napasama. Nan? Ay na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan iti namnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ah? Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka iti talo, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw, Drico. Ang yaman na ka, tanagawig ka? Kano na bayag ngay naruuray ko ti pa nagsublime. Naggapo kay di lugar yaw. Ang mawang ka may jay. Apay nagagapo ngay. Naggapuwa kiti lugar ti asawa. Ah! Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Ah, Kat iso ngay mayak. Tao may kun alaan ti anak ko. anya? Una yan. Manyang itan ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga augalay kan kinatao na. Nga raw. Namanyangay ka, nagayata mo lang, tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbanag ang nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. Ah, No ni Cindy ko mga minti inarem mo iti, di nagkasar kay kuman. Kat nalabay. At daw pat, wano limang anak yo kumaita. kuha, tatang. Agam saan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y mo ni Cindy. Awan pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday, mabalinti, sumarungkar. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko, makisiningag kang ka. Makisiningad laang. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay, nanadda planom ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka adagos. Ha? Mapmapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ah, ay, no kasta. Ay, Sinday, I love you nga rudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy, kat naadaan kami iti dua nga anak, babae kan lalaki. Nakaragrag sakak, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Taura